Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Tayo pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang persaning One Media TV 44 Pampanga, babyela rin makapanahon at tukala istoryang dapat yung abado, kapabilataning garantisado, kumpleto ang pong-balansing informasyon. Oren po rin balita may kalap ngayon Miyerkules, October 18, 2023. Yako po'y Benny Ginto at iti in News Force Pampanga. Kimpama ni Gobra ng Governor Dennis Delta Pineda at kareng aliwapang Pilipino King Israel. Masalese lang may kauli King Pampanga reng 18 kabalen amanoknangan malapit King Gera King Israel. Silipan tamo yung emosyonal na pamanuli dareti King Report ng Patricio Mamangon. Iting emosyonal na eksena ning reunion daring mindang Leonila at Gabriel ketiking Kapitolyo inyang Martis, October 17. Metong ngay Gabriel Lapus, kareng 18 kapampangan na graduate ning Agro Studies, aminuli iba't king bansang Israel. Ing indang Leonila, mipasno inyang personal yang akawuling kayang bunsong anak kay bat pilangaldong miga ganaka ulining malilyaring gera king Israel. Po kaming magagawa kundi manalangin, magtiwala sa Panginoon na alam ko ingatan po ang anak ko at hindi lamang po ang anak ko kundi ang lahat niyang kasamaan at pinag-pray namin po namin yung kapayapaan ng Israel. Kaya nagpapasalamat po ako na ligtas ang aking anak. Gabriel, ramdam ing trauma, iba't king pibatang bansa. May takot po pero kinakalma ko lang po yung sarili ko kasi alam ko po, magiging safe naman po. Inyang abalo na kanong Governor Dennis Delta Pineda na ating kabalen ng Atsuking Israel para king alus pabanuang agriculture training program ning TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Tambing ya kanong may kipag-ugnayan ning provincial government king embahada ning Pilipinas king amanuang bansa. Kakuldas na rin kabalen king Ninoy Aquino International Airport o NAIA, makasagana nala ring grupo ning provincial government ni Pampanga bang iuli lareti king lalawigan. Hinabilin ko naman sa kanila kanina, no? Alam naman natin yung pinuntahan nila is for the enhancement yung kurso nila, no? May mga agricultural engineers sila. Sabi ko nga sa kanila, kung kakailanganin nila ng trabaho dito, marami tayong mga naka-open na positions sa Office of the Provincial Agriculturist na engineers ang kailangan natin. Ang tumulong sa kapwa ay napakahalaga. No? Kahit na hindi governor si Gov, ako kahit na hindi ako nasa Kapitolyo, parang kailangan pag may nangangailangan ng tulong, kung ano ang pwede natin gawin ay gawin natin. No? At pangalawa, no, of course, being the father of of our province, no, of course, he's looking for all the welfare, no, yung concern and welfare po ng mga Kapampangan, no, kahit nasa ibang bansa. Mismong Special Assistant to the Governor at PDRRMO Chief Angelina Blanco ing minarap kareng trainee sa reti bang iyampang ing south ning Kapitolyo lakwas na kareng metroma pauli ning gera. Kanina nga sinasabi ko sa kanila kung meron problema, no, pwede tayong magbigay ng post-traumatic stress debriefing ang tawag doon. No? The mere fact na kinuha namin yung address nila, yung email address nila, tsaka yung contact number, ang habilin po sa atin ni Governor ay constant contact kami sa kanila para malaman natin kung anong estado ng kalusugan nila.
Kwento ng Matthew Laksina Arenas, iba't king arayat, may nga takutan lakano king milyaring pa mag-atake king Israel, lakwas nat 15 kilometro mo ing distansya, pila taning karelang pipag dato na nalugal at king Gaza Strip nung nukarin malilyari ing pamamomba. Actually po, dumating po dun sa point na parang hinihintay na lang po namin na pasukin po nila kami kasi po yung mga terrorist po kalat na po malapit po actually dun sa area po namin, kaya sobrang kabado na po kami that time. Maragulya kanu papel king karelang pamanuli ing kabalen ay Marvin Cuellar, ang magsilbing leader dareng Kapampangan aguman king Israel. Dahil po doon sa pagkikipag-ugnayan po ng mga kabalen po natin doon sa Israel, particularly sa Tel Aviv po. Bali, si Sir Marvin po yung naging tulay namin doon, Sir Marvin Cuellar, na parang leader po ng tropang Kapampangan Israel, na siya po yung nakipag-ugnayan sa amin at humingi ng tulong kay Governor Delta po na ayun po, na ma-assist kami sa pag-uwi po namin dito. Pare-pareho lang mayari reti king Pampanga State Agricultural University o PSAU inyang milabas a banwa. Samantala, maragol na laman pasalamat ring grupo king Pamanantabe at masabal ng Governor Dennis Delta Pineda. Makita lang po namin support po ni Gov po sa amin, malaking tulong na po talaga, lalo na po sa amin, para nafe-feel po namin na parang meron pong ready po na mag-assist sa amin and sumuporta once na makauwi po kami dito po. Makabuklat neman kano yung Kapitolyo amantabe pa kareng aliwa pang Kapampangan king Israel abisa ng makauli kareng karelang pamilya. Actually, oo, kung may meron pa pong mga Kapampangan na stranded po doon, no? At lalo na grupo-grupo sila, no? O kaya pamilya naman po na talagang walang masusundo sa kanila sa airport, willing po ang ating butihing governor para yung part 2 po ng Balik Pinas natin, kaya lang sabi nga ni Mr. Net, Israel edition po to. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad Angeles, libreng bakuna kontra trangkaso at pneumonia ing dadake kareng 13,000 as senior citizens king Ciudad. Ani report ng Patricia Mamangon. Balawo sing pamanutok king kabulasan at medikal akabilyan dareng mga tuwa king Ciudad Angeles. Bilang patunay keti, penimuna ning city government king pamanimuna ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing pamamiyay libreng anti-flu at anti-pneumonia vaccines kareng 13,000 na mga tuwa o senior citizens magumpisa ngening aldo October 18. Inutos na ning alkalde kareng departamento king City Hall na pabilisan ing pamagbakuna kareng matuwa agnanagnandaptan kareng anama rural health units ning syudad at kawaning anama grupo kabibilangan dareng healthcare professionals bang mi-deploy kareng niyayaliwang lugar. Iba't lareng team king City Health Office, Gender and Development Office at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pamuntukanda, Chief Advisor IC Calaguas at Executive Assistant 4 Reyna Manuel. Personal yan naman kanong mamisita ing alkalde kareng makaschedule apa magbakuna kareng RH use. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Talagang antabayanan niya ing Mutya ning Angeles 2023. Nung nuka rin 19 lang kandidata ring milawan laban king Corona at king Premium magkahalagang 1.5 million pesos ay ni-report ng Patricia Mamangon. Binida ning Executive Committee ning Mutyaning Angeles o MNA 2023 ing mas kabog apa premyo ay yuli ning dalagang sumambut king titulong Mutyaning Angeles. Reng kandidata ning MNA 2023 kaya bereng organizers ning beauty pageant at na City Tourism Officer Anilyn Antonio Sugi at Angeles City Economic Development and Investment Promotions Officer Irish Bonus Liego reng megsilbing bisita king News at Use Media Forum ning Pampanga Press Club o PPC inyang Martis, October 17 king Park Inn by Radisson Clark. Keti linuwal lareng niyayaluang personal advocacy
dareng kandidata ang makaparikil king edukasyon, pamangamit amanong siswan, turismo at kultura, pamaglaban king danop kareng kayanakan, mental health at marakalpang aliwa. We already know that we are currently facing globalization, so we must start to embrace what we have, especially we are living here in Angeles City. So why not to start to use Kapampangan language? So mainly, my advocacy focus on education, especially to the less fortunate children, to those who don't have access and privilege to proper education. Kabilang kareng binida at pegmaragul dareng working committee reng miyaya liwang aktibidad at tatagunan dareng M&A candidates kalupaning trade fair, tree planting at markalpang aliwa. King paralan kanong iti, akakit dareng dalaga reng proyektong pairal ning administrasyon ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Kasama po dito yung personality development. Tinitrain po sila, ginugroom din po sila, kapartner po ang Beautyderm, ang ating co-presenter. So, pinapaganda po talaga sila. And ini-improve po yung kanilang mga physical and yung kanilang mga beauties. Habang candidate pa lang po sila, kailangan na-expose na sila kung ano po yung mga magagandang projects ni Mayor Lazatin and nakaka-join na po sila doon. Para kapag sila man po ay nanalo, kung sino man sa kanila ang nanalo, may pagpapatuloy po nila yun. Samantala, kawani king pegsadya na aktibidad at oportunidad para karing 19 candidates, binida na mo naman ning committee ing maragula premyong iuli ning mikoronahang mutya ning Angeles 2023. Kabilang keti ing 1 million pesos sa cash at 500,000 pesos sa alaga ng Beautyderm products, a total of 1.5 million worth of prizes. Una-una po yung sa grand prize po. Siyempre po, mas pinabongga. Bali, 1 million cash po siya plus yung 500 worth na Beautyderm products. Yun po yung mas pinakabonggang for this year po. Ganapan niya yung Coronation Night ng Mutyaning Angeles 2023 king daratang November 30 king Grand Palazzo Royal. Ako po, Patricia Mumangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen, ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O retiren kailangan tamo, ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito.
May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Metong kareng paborito dareng kabalen, ing musika. Inya naman makapagmulala na matagumpay ang pagselebran impe kamumunang Nepo Music Festival at pedimunaning JDN Realty ay ni on the spot report ng Patricia Mamangon. It was an epic success, the first ever Nepo Music Festival organized by JDN Realty painted the town in hues of music and unity last weekend. OPM bands and artists took center stage, turning the year's event into a resounding success. Iba't king lineup na ring artists and performers king day one talaga namang fiestang fiesta. At Chulaketi dina Adi, The Ones, Sunkissed Lola, Kio, DJ Ron and Macbu, at Al James. Kabang mga pa-throwback na kaman talaga king day 2 ning music event tungno ka rin kantahan dari Tito and Titas of Pampanga ing Mengi Babo. First in the list, Sponge Cola. Makumpleto yung Bengi without the performance of Mayonnaise. Nostalgic moment naman niya may kanta na laking entablado dina Ebe Dancel. Barbie Almalbist, Aya De Leon, at Marakal Pangaliwa. The music festival coincides with the city's Lanaval Twin Town Fiesta. Rengali kumapondo iba't king music celebration, diretsula king pamagpagawa, king Holy Rosary Parish Church o Pisambang Maragul, king Angeles City. Kung saan tayo'y dati magkatabi. This is Patricia Mamangon, on the spot. Pilandala na banwaning milabas, alang gamit o nanumang bayong teknolohiya ing susuporta karing apo tamo. Makapagmulala na king lokasyon ng lalawigan ang makapalibot danuman, makananulo kayang mikabos king kasakitan. Netong kareng karakter da ring pipunpunan tamo, ing positibong panakit kareng hamon adarat ang king karelang bye, kaya bepinketi ing albog. King salukuyan ng kauran agad tamong migaganaka at maliswas, pero ding apo tamo, mikitiman da pa iting sa salubungan. Makatok ng lakareng tiyakad o mga tas abale, bang elamiluban danum, kabang ding balenge ni Amala Palasyo king dagul, sandbag ing titipunan, bang sabatan ing albug. Bang kaing sa sadyada kanita ding mga tuwa bang gamitan ng tatas ing danum. At ngeni, mga kamal asaken ing paka-display king arapan na makatengga mo ng kauran. Ela naman kanu magtalakad balik kareng dalanan danum deng minunang Kapampangan. Pero king bayong henerasyon ng patalakad subdivision, ing ruta ning ilog ilang papalitan at lilisya. Misan man ela kanu may haras o mitakutan deng apo tamo neng ating bagyo o kalamidad. Kinaul da rin apo tamo ing siklo ng kalikasan
Te kalupaking kasalukuyan na pauli ning bayan ng teknolohiya, ing natural abage ketiyatu, ing pilit tamong papalitan, bistat man tamong balo, nung makanano kabagsik, ing idalaning kasirang. Katamong pakibaluan ibili ng panahon king lalawigan, hilog ng 24 oras, ay ni-report ng Patricia Mamangon. Ing northeasterly surface wind flow ing salukuyang makaapekto king northern Luzon nung ka rin magdalayting pamanuran. Bistamat asahan pamuring miraling walwala sa panahon ng abak kete king central Luzon, aranasan pamurin ng kalat-kalat a pamanuran ng gatpanapon ng kaking bengi. Kabalen maging party kaking pamagbalita kete king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugar. Malyari mong ikwento o isumbong, kapamilatan na rin numero mayakit king kayong screen. Malyari mo naman mag-post king kaming Facebook account. Kabalen, balo mong impe kamaragula artificial a Christmas tree ating kata sa 170 feet. Aakit naman iti ki Brazil. Kabang impe kamaragula Christmas stocking naman mamabot king 168 feet in kaba at 70 feet naman in lapad. Naakit naman iti king Italy. 68 days na mo, bayo ing Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ning lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ayal benyo lang yan ng Miyerkules, reng may kalapay istorya ketikim probinsya. Yako po Benny Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, susunod. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman anak, marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Kabalen, ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O retireng kailangan tamo, ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Sfelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Sfelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Sfelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.